tun tum zat zong Calabria Italia Lirnghing na sa Lutuk tak mai aron thoka a bon khop maya ara phla khop mai ni liam ta khan Calabria Italia Lirnghing ani tuipui Lonian Sea atanga kilometer leichung kilometer samruk panga vela ron thok chawani a pui rem khop me bon takani ara phlak kati tin nikum sabni sobni panga kum toplam khat khan perasan di hi ka thatlang thawang tirao perasan di hi shillok na dong thina ni hei hian ram sang foreign hun sang a khovel hopin ani churan soithin ram sang a Lirnghing don arong tiani chuda chuan Latin America po aron soilanga Latin America ron soilan khan a nging bokani nasa takin a nging ani ti chuan India rama ron soi kai lia India rama a nginganga sani somni paru kumarin herchu kanga tin aron soile ani a mun chu ron soilem chuang lawa khami hillo na kha aron dik deuh chara hei tuna hian Italy ram Calabria Lirnghing nging lea 5.1 magnitude tin ron nging ka mun zol phai kan ti mun zol shim a hianin a nging a thok na ni bokana engpo ni se vedo hi kan chawanga anan dan te kan thlia chawang A yellow alert has been issued for severe weather and an earthquake in Calabria, Italy. On the morning of January 10th... ...2026, residents felt a magnitude 5.1... Khalai khati thaleng o. Abon lutuk. Mizoram ni ta sela khati ang khanin kanin chung ta ti khan ron soi ta sela ron hing rup mai se kan awang kan chuak chul mai lo mo kati ava bon ve avara plak ve aron soi da hara plak riau. A yellow alert has been issued for severe weather and an earthquake in Calabria, Italy. On the morning of January 10th, 2000... Ui kha en le la kong o ui khan a hlau lutuk ui kha A yellow alert has been issued for severe weather and an earthquake in Calabria, Italy. On the morning of January 10th, 2026, residents felt a magnitude 5.1 earthquake at 5... Nging na saddan hi 5.1 magnitude niya. Zing darnga le misom nga pathum ma nging ani khol warlo. Apui ribriu khop mai khovar to nu poni se Lirnghing leiche hi ara phlak tak zatani 5:53 a.m. with its epicenter located in the Ionian Sea at a depth of 65 kilometers. Storm surges swept the coast, particularly along the Tyrrhenian and Ionian Sea. Motoran tlan thailo hi tuipuin aron chim kong khimo motor tlan lain aba bon lutuk khala kan ti thaleang avara plak thin ve. Storm surges swept the coast, particularly along the Tyrrhenian and Ionian Seas. Mani in chan tai la vial so khan mani in chan tai la mo hitia hian local tai la a khoi huna polo ni ta sela I tlang ram ni lem lo mo phaisol Lirnghing wanga tuiron phone ina minon chim ni ta sela hil ru pui ma mai lo mo ataka tong tu kan ni lawa ral khata khia kan nia ral khata khia ti lo mu kan ni maya ataka tong tu tan chunin ka thidon I ti all view mai lo mo tiro vial so khanin comment section la ma ta khan lo sei kan tum donia ara plug MI hi ti phone ki motor car tlan thailo aron ti boi ka tuipui phone khen mo aron chim vek mai ni bon lutuk hi khalai kha kan en non le lo kang bon MI. Storm surges swept the coast, particularly along the Tyrrhenian and Ionian Seas. Bon takani
Avarat plak em. Snowfalls have hit mountainous areas, making roads dangerous and impassable. Authorities are warning of the risk of flooding and further tree falls. Chan chuan a pot hiang angin malak an nei ni. Titin dia ta chen sabok. Leichung ril A yellow in alert is tuatip issued, along with ongoing Leichung ril in tuatip ron che kha ni miwa mo chu wang chuan abon ani arap plak ani thina. public health warnings. In chung Residents report traffic disruptions and power outages. kho chung te hi ti chen nei tam Storm vel winds tu destroyed sections of State Road number 106. hi la hi kan muem mishing kal hi in sa seng turin ti traffic an ting chi kha anom nuala duty mo police duty kha ting chi khanin thei top chuin motor tlan te mishing kal te lo an kal na tur le an sahim na tur lo ko mu khanin chan chuna na te po an theyang angin an phak tokin an thok zelani pui mi ki tui hi bonani hi Temperatures dropped sharply, increasing the danger for drivers and pedestrians. Emergency services are working around the clock to address the aftermath. headline kan en leang kan en le lo kang Emergency services are working an boy ni o around the clock to address the aftermath of the storm. ki asoi na sangai mai abon tu abon khop mai yo hi tui fin riat trau tui fin riat ani eng tin nya ron chet dan kan na ron so bul me yo apara phak me The earthquake was an additional blow to a tui fin riat chu hey amuna han omila ral khata po ani la avara phak em dona arap phak don khop mai ki tui fin riat thu lutuk tak mai ka ti hanan so aron phone ania bon ani arap phak khop mai The earthquake was an additional blow to a region already weakened by severe weather. Lirnghing chu miram Lirnghing ran cha chu arap phak in bon tak zetani soinu leichung ril thuk tak poni ta sela aron cheya leipon lang Tleng kim aron ngor chi amo arap phak khop mai in chung na sat takin aron soya tin kha tui te po ti fin riat te po na sat takin aron tifona mishing om na mun te kha kar kal thelo te po khan aron siama tlan theilovin arap phak khop mai hemi hi ni lem ta Calabria Italia Tleng ani jingdar nga le misom nga pathum borvela Tleng ani nakin zela te hian khun lo lom le zel tu te hian shillok tu te hian an lo shillok di khop maya hetiang hian Mizoram nga te po hianin aron hiangem mo ngai tu tham fe nia mani lo khan Tripura te Manipur te Nagaland te Meghalaya Mizoram kan tel veka hetlampang not is hawi chu kan tel do veka chu hing turin sa ni som ni parukum thar ron har chhuat nuwa hing turin Lirnghing om thei turin aron soikat bokani apai om lo khop mai mishina ngai tu chuan amera chu nging don miu chun titeang nging chuan tinge na om lawa chu ti ruan chuan Mizoram hi chuanin an soi jinga han tel ve po ni la Mizoram hi chuanin tok lo sha mila du tu sa mani